abandi basinzire uwereke gusinzira. Mu bucuruzi abandi ni basinzira we ndusinzira. Mu gukorera Imana abandi ni basinzira we ndusinzira. Niba va muri korari ije, niba va mu masengesho we igiya. Umularizi arilozi yita banamubwira utayiyite wishe. Twese turi hano imiryango yari ikinze takitagira amatwi yagisha ngo yamikinguke bate bari akari hano katari kakuyumanga koye reka tuyuguke. Hari bigomba gukinguka. Imana ikavuga ngo kwa sababu umejua kenyiki ko muwe nitafungula bitu. Cyo gituma mugomba kurwanya ubukene mukabukubitagura. Nabwiye abana baje ndababwira ngo mwese muzagira apete. Ndiso ntabwo ndi umunebwe muzabashakira ifaranga muzamurya kumusaka. Ubone nta muntu uzurya gatanu ku munsi ngo agwararwa ariko nubona kana karavutse mu bitaro ukwese mu bitaro chunguza. Urashaka ugize umugisha ukoza ubukwe umugabo wawe kaunga buri munsi kip kaunga nta mbuto zirimo nta mineke nta mata yo bakurebe neza turishasha. Estoma tuzero kwanga tujye imishishi tukarya amapurine iyo twiriwe tukamusanga igitoki cyanekeye ku umusozi mukama mukubita ibisheke mukama mukubita imifuma mugakubita ugasanga umuntu w'umusore baza kumuheza umutsima n'ukuri kw'Imana umutsima undabere gitangaza cyo mu mujyi basigaye batemagura gutya ukazugira ngo ninka ibyufu bakaba batemagura gutya ariko abanyamujyi baragoranye. Mwebwe mwabaye gute mwabadamu mwabaye gute murigana ibintu mutari umuntu azacumbira umugabo n'abana agatereka umutsima ukagera umutsima bakawubasingana neza. No abanyamujyi mu restaurant zinjiye no mu nzu muzatugurisha niko mbona. Ndarangije turacari kumwe kandi kinemeza kuko pete woba n'umushitsi nurangiza tubiri isoni zikamaze gufata. Abantu baravuga ati umugabo iwe bamutetera komande ya pete ugatora kamwe nuko tiwiyongera kugera nyine ube wifatafata kwamurekera aho ngaho ariko ruguru umwegaza turuka unda mukama mushorera neza mwese umutsima ukamana. Reka mbabaza dore muzehe nguyu mu myaka yiwe doraracakomeye ibyo yariye kera bifite impact nziza ku mubiri wiwe nizo mbaraga gifite. Nako bunyine ngusaga umusore w'imyaka 40. Imana ni kugira neza uzarya neza uzambare neza uzarare neza ukorera Imana nurangiza imiryango yo gukingurirwa yarakingutse. Koresha ubwenge ibyo ni mu bimenye nitwa Matayo ijambo naso ngiriri hari bivuga ukuri kose. Ngiye kurangiriza muri iri Petero ngo arangize atabarwa na ministeri zibiri nimugere mutya ministeri ya mbere ni ministeri y'itorero. Nusoma hariya kuri karuka manuka ngo kanisa ngo ikadumu kwa mahombe umuntu utari mu guterana ukama wicara gusa. Anyuriyo undabara abantu ngine siku nachana imetoweka na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo.
sijaiona ingine siku na jana na leo Mungu anaijua vipaji zote ninazo. Maua yote anayafika na ndege wote wanapokea chakula chao pasipo shamba na ghala. Sitasumbuka kwa kuwa ni baba yangu kabisa, hawezi kunisahau ingawa nikijificha. Sijaiona ingine siku na jana imetoweka bima sikarakati. Tuombe Mungu, dereva wa mbinguni, kiongozi mkubwa, baba wa vita, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele. Baba we, asante kutubariki tena jioni njema. Wengine kwa jioni hii wana machozi, wamekufisha na matatizo kaza wa kazi, lakini umebariki huyu mama, umebariki na huyu dada na huyu kaka. Wagira bwisha tuyamire koko wesho kwata kama wakimanuka wele mutambama we mushanago bavire we matamisha sama mazi tsinzi ya Yesu zavuga gukomera kwe sizawe makubibwira bazankomokaho. Yesu ni ndwari mu ntambara ntajananirwa arakomeye. Igitinyiro cyuzuye muri isi yose, nta muntu n'umwe we yisha baba yisha data iyo ibyo yategetse byose wakoze tabari twebwe ari wowe wabwa icyubahiro. Ubwira ijambo ry'uyu munsi wa none mu izina rya Kristo, amen. Amen. Hallelujah. Yule anakubali kama ni Mungu amempa nguvu za kufika hapa, arushe makofi kwa huyo Mwenyezi Mungu. Msaada tena kimbilio, msaada tena kimbilio, msaada tena kimbilio. Pima mambo koko tena kimbilio. Nimetosheka na Yesu wangu. Yombeho irabavamo, nimetosheka irabavamo yombe itabazoka. Nimetosheka asifiwe, asifiwe, asifiwe. Wapi makofi kidogo? Asifiwe, Gasa asifiwe, asifiwe, asifiwe. Bima mambo asifiwe, asifiwe, asifiwe.
Iwazalia matunda. Hiyo upendi kuzalia. Asifiwe. 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 Mnikubali tushukuru askari yetu ambaye inatulinda. Salimia vaze. Umwambie Mungu aibariki serikali yetu inayotulinda. Asifiwe. 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 Milele daima. Asifiwe. 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 Milele daima. Bibiliya iravuga ngo kwiriye gukora imirimo y'uwantu nyakiri kare dore bugiye kwiriya. Ongeza makofi. Asifiwe. 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 Milele daima. Asifiwe. Asifiwe. Yule hanifahamu naitwa Matayo Ndamahizi Muhoza Bigera. Nimebarikiwa na Mungu, mke mmoja na watoto 7. Mimi sikufanya maretari za kukawia kuoa, na nina wako 2 na wajukuu 3. Namukiriza umuntu wicaranye umubwire ngo nimutinda gutunga amafaranga mushakira abana babyara abana vuba. Vuze nabi. Hari imbaraga 16. 10 na zingahe? Gira gutya. Iya mbere ni faranga. Iya kabiri ni abantu. Dusome ijambo ry'Imana duhagaze topic iravuga ngo ukingura arahari, wakufungula angali. Muratuzanira imbeho mu Mana, Imana iraha ngaha none kuzanya imbeho. Iyo mbeho ufite iragushogokamo. Ibyakozwe n'intumwa mu Matendo ya Mitume Act des Apôtres. Ibice 12. Msomi mzuri atasoma kwa kilugha pia na kwa Kiswahili. Alafu tuenende pamoja, nitamix leo. Na ninataka marafiki zangu kutoka kule Panzi na nafasi zingine mjifunze malugha. Mwazile nguvu nimesema kuna nguvu ya lugha. Uraka yumanga kunde rongo manao. Ukaganire ndero zone. Matendo ya Mitume 12 mlango wa 10 tu. Fasi nyingine tuiache. Kulingana na gisi niko ninaona nyuso zenu. 12:10. Tunasoma kwa Swahili katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na walipopita lindo la kwanza batambutse irido rya mbere na la pili n'irya kabiri, wakaja hata mlango wa chuma bagera ku muryango w'icu wa kuingilia mjini, wo kwinjirira mu mugwa, ukawafungukia wenyewe. niyo liyo topic, ukingura arahari. Soma kwa kilugha. Asante. Biblia yavuze gutya ngo banyuze ku barinzi ba mbere Sukuma no ku ba kabiri, sukuma bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icuma, sukuma rija mu murwa, sukuma rurabakingurira. Soma neza. Rurabakingurira, rurabikingurira ubwarwo. Nenako rurabikingurira ubwarwo. Sukuma Barasohoka. kandi unashakaga. Ndamukiriza umuntu umwicaza umubwire ngo tuza umutima, ukingura ibyawe aracyahari. Umutima ukingura ikiyawe. Asifiwe. 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 Milele daima.
asifiwe, asifiwe, makofi, asifiwe, kila jeshi la bisha ingia kwa neno asifiwe, zamuri kiganza cyawe kirimo umugisha, nimuvuge ngo haleluya. Nataka niongee na watu wa hekima, nataka niongee na watu waliookoka, nataka niongee na watu ambao wamekuja kushota baraka. Yule ambaye amekuja kinafsi kwake, basi mimi sina yeye, lakini nataka niongee na watu wenye kuwa na hekima na watu wenye kujua walichokuja kukifanya. Mwisi buri gihugu kigira irembo, kandi muri iryo rembo habamo imiryango, kandi habamo ngufuri. Ijambo rikingisha amarembo ya buri gihugu cyose ni ijambo rya perezida w'igihugu. Abaca muri iryo rembo bose gutya bagira ibibaranga, icyangombwa. Ndashaka mbaheze ubwenge, umusore wese ufite guhera kuri 18 ugakonkoboka, udatunga icyangombwa, ayo marembo ntuzayacaho. Nushaka uburi muremure uzugendana n'ikirato bisa na bya bindi by'abakobwa bagiye gukora amakwa. Nushaka uburi inzobe ufite imisaya miremire n'amasoso agaririye, udafite icyangombwa, passport hautapita. Natwe nk'abakristo bakijijwe kugira ngo tugaragare neza, kuko irembo tuzaryinjiramo nuko tugomba gutunga agakiza. Iryo rembo niwe Yesu ushakani yinjire, haleluya. subiyamo. Iryo rembo niwe Yesu ushakani yinjire, imiryango katika nchi mwishi. Baada ya mlango wa boda, baada ya mlango ya frontiere, kuna milango ingine 5. Na hiyo mlango wa kwanza ni mlango wa hekima, education. Abiwanyu mwese murahanga, ukabona mwatinze kubona ifaranga, izo mubonye byose rubana mwishuri, kandi tukabigishiriza ahantu hakiriza. Aho abana ba guverineri bari kubitamu wawe. haleluya. Hari ibishimana ikingura, hari n'ibyo nawe ugomba kugera gute gukingura. Nutegereza ngo Imana izagukingurira ibyawe, Imana uzasaza, usaze wongere usaze. Nimugera muke omera Imana mashi. Haleluya. Tumia akili yako vizuri na ujue ninalokupasa. Shetani anakutamani, usimama, jipange sawa sawa. Tumia akili yako vizuri na ujue ninalokupasa. Shetani anakutamani, usimama, jipange sawa sawa. Macho yako mbele, hatua msonga mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. Macho yako mbele, hatua msonga mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. Nimusamuri bikaza. Sema haleluya. Haleluya. Isi yobowe n'abanyabwenge. Ni gihugu cyacu n'ubu burasirazuba n'abanyabwenge. Abanyabwenge bakora ibishubwenge. Nuganana n'abanyabwenge uzaba umunyabwenge. Nuganana n'igihugu uzaba igifu. Nuganana n'abashura uzaba umushura. Nuganana n'abanyabwenge.
macho yako mbele, hatua 10 songa mbele, simama kiume, jipange sasa. Macho yako mbele, hatua 10 songa mbele, simama kiume, jipange sasa. Sema haleluya. Abami bambere pima mambo bakunda kwicara hasi, wowe uza wicara. Abantu bakagenda kubita bare, narashatse nta deni ngiri kwa badatabuka, ntaryo ngira. Imashini zirahari mu bakozi by'ubwenge, bafite amalavage tune cleaner zirahari, nabo bagomba kubona isoko. Nurangiza gusura umusore ufite imyaka 18 uri mu kubyuka saa 2 umuryango se uzakinguka ryari? Nyoko akwigishesha, narangiza kukwigisha akugaburire, nurangiza uzumusaba omu ufite diziwita uri gito. Erega naje kubaheza ubwenge hano, zamuri kiganza. Haleluya. Igice cya gatatu abami bambere ukamuhomboka no ku 13 Bibiliya ivuga iti Salomo ngo amare kubona ibyo Imana yakoze akora ibintu bitatu. Reka ngubwire, amenyaho muri pase aho yamukuye, amenya presa ahageze, ashaka guprovoka Imana ngo imwemere fitire nziza. Pase amenya Imana yagize gute yamukuye, presa amenya imugejeje, fitire aprovoka Imana. Mtu wa hekima hawasi kidogo, mtu wa hekima huwasa mbali. Abakobwa barahangaha base buku barahangaha hari ukaramaza n'umusengero bamagira kuguruguta. Aba barahangaha harimo basobuka Kanje Matayo, mfite umuhungu wanje witwa Timoteyo agiye gutangira university, nurangiza imbere y'ijuru n'Amatayo. Macho yako mbele, hatua 10 songa mbele, simama kiume, jipange sawa sawa. Makonya mashini mba mumerewe neza. Macho yako mbele, hatua 10 songa mbele, simama kiume, jipange sawa sawa. Musamuri kiganza cyane, sema haleluya. Salomo amenya pase aho yamukuye na presa aprovoka Imana kugira ngo fitire pasa presa fitire. Imana izirwanya, Imana ndizirwanya pase, Imana ndizirwanya presa, Imana izirwanya umuntu wese irembo ryiwe ryo muri fitire. Imana ikavuga ngo uyu nguyu harimo ministre uzavuka muri we, uyu nguyu harimo umucuruzi uzoza ujatirike, uyu nguyu harimo governor. Imana ikamuvuga ngashuri ko mutipe ni namuhirike hirike. Ndamukiriza mwene wa umubwira ngo uzi aho wavuye, uzi naho ugeze, kurapanga gute muri fitire. Kondaganira n'abanyabwenge Chungaji, naongea mubaya. Umuntu wamenye umuryango w'ubwenge aricika Kiswahili kivuga ngo ni hekima, ntakigira urusaku, azayicara agatekereza ibizamuvamo. Yabyumvikana ntabwo agari. Yes, hallelujah. Ndibari Dimumfani mbwirize sura ngandi hari. Yes. Ani sawa. Oya nimuhanyeganyeze neza. Bakongo man ibigezweho surusa kuba tutarapfuye tukaba tukiri. Kini kigenje naco gutekereza umuryango w'ubwenge turangwa n'urusaku, urangwa n'ibikogwa.
ni bandi bacuruza za kawunga hano bazamura ikiganza. Abacuruza kawunga tabari. Okay. Ndi musakuze hari ikintu ngiye kubaheza ubwenge. Abaza bacuruza amata ni muzamure. Okay. Abacuruza inkoko tabo. Okay. Reka mbabaza muri mwese ninde ufite uruganda rwa kawunga hano? Muyikura. Ndebera abantu bangana gutyo ba lisansi bafite imbaraga bari muri Kongo, ubutaka bwa Kongo prene yose ukageza inganje no muri force bendera wohinga ibigori muri mwe bwana mufite faranga mwokora abantu batanu mwogira uruganda rwa kawunga faranga zikinjira ariko Imana kabareba u Rwanda kuko rwagize kureba kure katugira inganda za kawunga duhinge batugurire. Vuze nabi mukazamura aba umuryango w'ubwenge kurakora apeti tizirangira. Abarya ibirayi barahari, abarya kawunga barahari, abarya inyama z'ikoko barahari, abarya brusheti z'ihene barahari. Ariko ndabari kanisa ringana gutya n'abayumva ngo ndimufite n'umushinga numwe mwarangiza ngo dusubize mu gisirimo. Isaikase tikasa mu rusaku. Dunia si kelele, dunia ni kutumikisha nini? Hekima. Na hekima si maneno, hekima ni matendo. Usinitazame kama nimeokoka, bali tazama nini? Tazama matendo. Nabaho ubwenge kandi mutandiha. Yaje kuba kuri university nari gutahana ibihumbi 2 by'idolari nona. So kituma Afrika twaedukena cyane kandi twarize dufite imbaraga. Hari ibintu bitatu Imana izatubaza. Icyambere ubwenge yaguhaye, icyakabiri imbaraga yaguhaye, icyagatatu igihe wamaze kwisi. Mfite imyaka ingahe wa? Je mfite 50 mu kwezi kwa kabiri kumwakuza nzeneza 50. Kurabona kunyikwiriye 50. Navutse muri 77 kora imibare ariko ndi umurevera mfite amatorero 7 nyoboye. Paruwase nyoboye irimo online parinda hari inyigisho zose zicakuke. Koresha ubwenge wone umuryango Imana yatinze yaguhaye. Nimudakoresha ubwenge irabarangiranye. Uyu muvuga mfite inkoko noro kandi kagurisha faranga. Ubu mfite n'ingurube noro. Yego. Rero nugi kanisa barifunga ariko umutwe tibarafunga. Ndamukiriza mwe wanyu mubwire ngo ufite ubukire. Nudakira ntufana abantu ure ku rusaku ni wowe ufite igisubizo. Uwo ni umuryango wa mbere. Nimukomere Imana amashimeshi. Hari umuntu numvise ngo azamura ikiganza ciwe. Sema dunia tulimo inayumba yumba kama mune. Kaganira n'abanyabwenge muri abanyabwenge ndabarahiri. Ingaya sikasho. Umuryango wa kabiri mu gihugu ni umuryango w'ubukungu, economy, ubukungu. Kera ababirigi baratwishe, baraduhonda, bongera baraduhonda, baradukanyaga, bakora igitangaza. Twese bama baturoza muri faculty imwe, muri peda gusa twese. Wabaza umuntu we warangirije muke ngo muri peda, warangirije ngo muri peda, warangirije peda. Abantu b'abagabo bose borangiriza muri peda bose. Wumva igitangaza kubera kutamenya ico kintu. Umuprofesor w'icyongereza yaje kutwigisha twese tukama dusohoka. Jewe mu basohotse narasohotse mu bibogobogo kuri epero tabura. None ubu nyine ko ndashaka icyongereza kwa kundi ku muntu waho ushaka ino.
mutamenye isi ko iteye ntimumenya kuko abisi bahaye birukanga. Bibiri iravuga ngo feza na zahabu ni mali ya nani? Ni mali ya Bwana. None undebera abakristo ni bande bari hasi? Ni abakristo. Turi abantu bo mu bwami. Feza na zahabu ni mali ya Musa. None se waba umuntu w'umukire Yesu akaba umukire ukaba umukene? Salomo ngo arangize mu bukungu arazamuka ngo agere Gibeyoni. Agezeyo aravuga ngo provoke Imana yongere na akili vimutumikie Bwana. Pasipo hekima na roho mali yako hauwezi kuiachilia. Nicho gituma hari umugabo umwe w'abasita w'iwacu ngo ni Sematebo w'abasita kuri Pentecoste yagazatanga ikimasa, kuri Noel agatanga ikimasa, kuri Pasaka agatanga ikimasa, kumukutano w'abamama agatanga ikimasa. Izi ngaza hose mu bibogobogo bamazishorera bari abatipe barazijana, n'izacu barazijana. Iza Sematebo n'ubu nyine vuga ngo ziracahari. Umusumwe bajana imfizi kurya imfizi nyine zigana muzindika barayishorera, naho tibamenye ko bagiye gukora mu jisho y'Imana. Bama bajana izindi imfizi yo kwa muzehe Sematebo yamigera ku karango gutya mu gato yama yivuga wo kagatandatu irivuga neza. Namukiriza mwene wanyu umubwire ngo ubukungu bwawe nutabuvanga n'Imana uzahomba ku manywa. Icyacumi uri umujura. Icyacumi hamusikiye hamwe mnasikia hata hausikie unasikia kidogo kidogo muyuvwe hausikie na wewe kidogo ya na wewe hausikie kesho mtasikia na wewe hausikie. Kandi ukunageze kugara ngo mumve iyi topic ibona ari babwirije mu Giswahili nibashake bumve kidogo kidogo ariko mumve. Sinamaliza wiki kwanu sinilibafundisha hii topic njoo yenyewe niko ndani wakufungula angali samu nimukomere Imana amashimeshi. Okay, sabitosha ubukungu yabusha ibyo ntunze nanje ubwaje ibyo umucunguzi warangize Imana ndamubwira ngo sabica ushaka naje kigo. Urashaka gukora na dialogue n'Imana muje ufite ezehima. Umuntu yo kujana ifaranga mu rusengero bagatanga amaturo iwe ntatange, kandi zimwe ziri kuri momo, izindi kuri telemane, izindi kuri M-Pesa, harimo n'idolari. Yarangiza ngo je iki gitaramo cy'uyu munsi wa none usize ukuntu cyari cyabaye. Yewe ntako cyabaye, ahubwo wewe mubijanye n'ubukungu bwawe n'Imana wabaye gute? Ndi inshuti yawe kuri aravuga ngo ndasaba ubwe nta mukungu udakoresha ubwe. Hano umugabo nasuye mu gihugu cya Nairobi afite uruganda ruhingura amazi na ji zose maze kubona ku isi, akagira ikiraro kinga, akagira n'ikihene, akagira n'ikintama. Ndamubaza se ibi wabikuye? Arambwira ngo nakoze ibintu bibiri. Nacuruzaga akabemba ubunyobwa, narangiza ngakiranuka mu cyacu muri ubwo bunyobwa buva muri uruganda. None muri mwese ni bacuruje ubunyobwa? Nta munyamurengo ucuruza ubunyobwa ntawe. Ariko umva abandi bifu ubukungu bwe abuha Imana. Umugabo witwa Oyadepo David ari Nigeria, nusoma amateka ye ibintu bitatu byiwe. Icyambere yasenze Imana acuruza ubunyobwa, ngo arangize amara 5 ari mu ihuduma, akirwa acuruza mu ijoro akarara mu ihuduma 5 muri bwa bunyobwa agakiranuka mu cyacu, ngo arangize Imana iramuzamu. Muri Nigeria afite indege ze, Imana iramubwira ngo wimuke muri centre ville uje mu giturage. Niko uko Imana yakubwira ngo manuka uje inganje ndahaguha.
ubu tuba tuvugana afite za university, afite za primaire, ubunyobwa no gukiranuka. Ubukungu bwayo mw'abanyamasengesho nimutabushiramo gukiranuka mu cyacu no gukorera Imana, hamutafika fasi. Umusanzu uri mu muryango wanyu, ubukwe burabaye mu basizana, ubukwe burabaye mu bagigi, ubukwe burabaye mu bashamba, ubukwe burabaye mu bahiga. Nurangiza ngo tutanga umusanzu, nurangiza ngo njewe ngo ndihagije, wewe ngani. Abanyamurenge baravuze ngo ndangize yigize ngirwa nundi. Baciye umugani baravuga ngo utaza gakura abagike, ubwira bumva ntavunika. Oya dapa kugira ngo uje mu rusengero rw'iwa ku cyumweru, ugenda wigaba kuwa gatanu nabwo mu gitondo ukaba wageze na gatanu bukiruriyo, ukarara muri overnight niposho ukararayo kugira ngo uzicara imbere. Afite miliyoni 6 z'abakristo yacuruje akabemba none mwe mucuruza za kawunga, mucuruza amata, mufite inoro, mufite imbahwa, shiramo agasirimba. Imana idutabarira abantu. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Somebody because umugabo witwa muri ministeri yayuze yitwa Gafurama mu Rwanda, ayiwacu mu Rwanda. Gafurama wakora ibikorwa byose ngo akazakiranuka mu cyacu, arakiranuka afasha abantu. None ubu Gafurama Imana yaramuzamuye. Nimumve mu bakongomani, nimumve abakozi b'Imana, nimumve mu abanyabwenge muri aha, nimumve ibyo ntuzi nanjye nibyo mucunguzi. Ntihageze mu rusaku, hagezemo kugira guteye kumenya ubwenge no gukoresha ibyo tutunze. Umuryango wa gatatu nabatindiye, muracari hano, komera Imana amashyi. Umuryango wa gatatu ni umuryango w'ibwami, uzusa kaho wawushizweho ariko bigasa kaho udafite agaciro. Igitabo cya Esteri ibice 2 n'umurongo wa 21 ukamuhomboka ukagera kuri 23. Esteri yari kumwe n'umuntu w'umuryango wabo witwa Morodekayi. Morodekayi ngo agahagarara ku muryango ngo akore neza mu gihe cye. Nta muntu uzugara kuri utazi igihe. Hari n'igihe nutamenya igihe cyawe. Jewe nakinye umupira muri Bibogobo, nari umudefenseur ukomeye, ntiwancishagaho umupira. Naririmbye korali imyaka 12 nyoboye korali, ukuzi gupanga amajwi yose, ariko icyo gihe gifite fate ivuga butumwa, fate n'uburevera, fate bari abana abishwa babanani n'indangisa, subire kandi fate ni korali kandi no favu bimuzubirekera abandi kugira ngo udafavu. Umuntu ukamusanga ari kubyuma, ugasanga ari kuri mikoro, ugasanga agiye kwicaza abantu, yewe urafavu bandakubwiye. Nugize icyakoze ngo ndahagikora neza, babigushiramo ngo mwabonye ko nabikoze neza, kuratubaza ngo wabikoze neza n'ibyawe wagiye mu bitari ibyawe. Barangiza ngo kaza kingura umuryango, abantu bakinjira, anafungura, watu wanaingia. Amagambo atatu
ijambo rya mbere amenya igihe cye. Icya kabiri amenya ko hari abaye bashaka kugirira umwami nabi. Aravuga ngo nindangara muha ngaha ibintu bizaba bipfuye. Reka nkubwire, indwara yo kurangara irarusha corona, irarusha na sida, irarusha na kanseri, irarusha na diabete. Mu bujuzirinda byose tukirinde kurangara. Nimumve mw'abakongomani cyane cyane abasore baranga ibyo bituza mufite, nimuje kwimba inoro. Era iwacu abasha bagira ubwenge ni gitangaza, akamaza ukamweza umusozi wose, kandi tukabona ngaho bahaye bagera. None twese twama tukonkoboka nahiriya kubaraza bakubaka. None nibo twatwishura amazu. Iwanyu ku Runundu hari inoro. Ubu mwese mukoze association igitaramo kimwe, mukavuga ngo mutanga ifaranga, mugura icuma, mugende hano mu buyobozi, mubasabe ngo mudoze urwandiko tuje kwimbi tuzodutanga ibintu ahangaha bo biba. None se ubuyobozi ni ubwanyu kandi umutwe kandi musubiraki mwabakuru. Maradakaya gakengura ngo amenya abagabo babiri Bigitani na Tereshi ko bakoza amanyanga inama yo kwicumwa, ngo arangiza abamaso bakajuwa kuongea. Hari umugabo uzi kuvuga, habe no mu muryango ntibazapfa kuzana umugabo gusa utazi gufomora, bazabazana umugabo uzi kuvuga. Yarangiza bakabanza bagategana amagambo, umwe akazamuka gutya undi akazamuka gutya. Dore ko twari dutuye mu ryase basaza namwe mutuye mu Camibunge. Nuko gajo ni yayo iraza, nuko kajareka kakubwiye ni musambure bikaza. Zuwe tegeka byose biremera. Juruwe tegeka byose biremera. Ijuru muraho bashiki bacu mwanezero mureke kujuka saa 2. Pimenga ya sikasho kilingiringiringa ya sikasho irajima. Juruwe tegeka byose biremera. Mumbabarire ngira sante nziza cyuya kikaba cyinshi yo kandi kuganira amagambo y'Imana mu basirimu bangana gutya abanyabwenge. Urangiza byo bikontrole nacyo nindi nyenda muvano wozana mu bantu. Juruwe tegeka byose biremera. Ijuru ihembe ry'agakiza akanyaje imbaraga tugihena tukamiwe. Juruwe haleluya. Tegeka byose biremera. Juruwe tegeka byose biremera. akomeze vuge point nyingine. Baada ya hapo umuryango wa 4 nimara nzarangiriza aho twasoma. Umuryango wa 4 ni umuryango twari tumaze kuvuga kuri uriya mugabo ngo arangize igihe kigeze ijuru riratabara. Esteri aramuvuganira
nubona umuntu ukuvuganira uzagera kure. Uyu munsi wa none ndasenga mu byo wayikora byose ubona umuntu ukuvuganira. Nari mbisubiyemo mu byo wayikora byose ubona umuntu ugera gute ukuvuganira. Wone mutumanya akakutete. Iwacu ariya mu Bibogobogo wagazuba wagera nk'umugisha ukagera nk'abakobwa 3-4 nuko ugomba kubona abantu babaranga. Kavuga ati muri yanzu abarunaka arimo abakobwa 4 ariko harimo witwa Nyamuco. Ubaze Nyamuco ni umugeni. Ndahano uyu mugoro Imana iguhuze no kuvuganira mu jukora. Nongeye guhanura Imana iguhuze. Umuryango wa Kaneza Soze ni umuryango w'ubutayu. Mlango wa Jamu. Nongeye gusoreza. Ibyo bintu bine nuvuga ko utumvise bakureke. Kuwa mbere nzasubira mfite igiterane Kigali muri Foursquare, kagira ikindi ku mupaka wa Sudani, kagira ikindi Uganda Kampala, kagira ikindi Addis Ababa. Kandi ibyo ngibyo ndiwo birwanya kuko hari igihe twigeze gusaba imiryango baretwe, ariko imiryango ikingutse aba barahamagara. Ubu ndimo ndabwiriza mu rusengero runini rwitwa Sepaki Sinai, ko ndabwiriza kugeza ku cyumweru nibo zarangiza. Icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa mbere zaba ndi muri Sayuni Kadutu. Cyumweru cy'ukwezi kwa mbere zaba ndi muri Sayuni Kadutu. Munyabibogobogo mu bivumu ndamukiriza umuntu iyi kinguye ndawuza ukinga. Imana igukingurira imiryango. Kadutu Sayuni Tamahizi warawe Matenga uwo mu bivumu. Ariko Methodist yagize neza kudutereninga ni muyikomera mashini ya mbere. Okay, ubutayu iyo bushe bukugwamo n'ibintu bibiri. Icyambere kumenya kubwitwaramo. Icyakabiri Imana yonyine kubugukuramo. Dusomye ni amagambo y'umugabo witwa Petero wagendanye na Yesu, wahawe ifunguzo, wazambukanye na Yesu ku musozi aravuga ngo twubake ingando, wahagurukije ikimuga ku muryango w'urusengero rwitwa Rwiza. Umuhungu wakoze n'ubushizi bw'amanga, wuzuye umwuka wera adafite gushidikanya na kerere, nta yari iri mu mutwe wiwe. Umugabo wanditse igitabo cya Petero wa mbere n'icya kabiri, nta bitokozwa afite. Navuye mu Bibogobogo ndariga, none ubu naje narize. Imana yakinga umuryango ubu ufite ndwigwe arahari. Abandi basinzire uwo reke gusinzira. Mu bucuruzi abandi ni basinzira we ndusinzira. Mu gukorera Imana abandi ni basinzira we ndusinzira. Nibava muri korari ije, nibava mu masengesho we igiya. Umularizi arilozi yita banamubwira utayiyite wishe. Twese turi hano imiryango yari ikinze takitagira amatwi yagisha nango yamikinguka yabate bari akari hano katarika kuyumanga koye reka tuyuguke. Hari bigomba gukinguka. Imana ikavuga ngo kwa sababu umejua kenye kiko muwe nitafungula vitu. Cyo gituma mugomba kurwanya ubukene mukabukubitagura. Nabwiye abana banje ndababwira ngo mwese muzagira apete. Ndiso ntabwo ndi umunebwe, muzabashakira ifaranga muzamurya ku musaka. Ubone nta muntu uzurya 5 ku musi ngo agwararwa, ariko nubona kana karavutse mu bitaro ukwezi mu bitaro chunguza. Urashaka ugize umugisha ukoza ubukwe, umugabo wawe kaunga buri musi kip kaunga, nta mbuto zirimo, nta mineke, nta mata. Yo bakurebe neza turishasha. Estoma tuze rwakaza tujya imishishi
tukarya amapurini iyo twiriwe, tukamusanga igitoki cyanekeye ku musozi mukama mukubita, ibisheke mukama mukubita, imifuma mugakubita, ugasanga umuntu w'umusore baza kumuheza umutsima. Nukuri kw'Imana umutsima undebera igitangaza cyo mu mujyi basigaye batemagura gutya, ukazugira ngo ninka ibyufu bakaba batemagura gutya, ariko abanyamujyi baragoranye. Mwebwe mwabaye gute? Mwabadamu mwabaye gute? Murigana ibintu mutari. Umuntu azacumbira umugabo n'abana agatereka umutsima ukagera umutsima bakawubasingana neza. No abanyamujyi mu restaurant byinjiye no mu nzu muzatugurisha niko mbona. Ndarangije turacari kumwe kandi kinemeza kuko pete woba n'umushitsi nurangiza tubiri isoni zikamaze gufata. Abantu baravuga ati umugabo iwe bamutetera komande ya pete ugatora kamwe nuko tiwiyongera kugera nyine ube wifatafata kwa murekera aho ngaho. Ariko ruguru umwegaza turuka unda mukama mushorera neza mwese umutsima ukamana. Reka mbabaze dore muzehe nguyu mu myaka yiwe dore aracakomeye. Ibyo yariye kera bifite impact nziza ku mubiri wiwe nizo mbaraga gifite. Nako bunyira ngusaga umusore w'imyaka 40. Imana ni kugira neza, uzarya neza, uzambare neza, uzarare neza. Ukorera Imana nurangiza imiryango yo gukingurirwa yarakingutse. Koresha ubwenge. Ibyo ni mu bimenye nitwa Matayo. Ijambo naso ngiriri rihari rivuga ukuri kose. Ngiye kurangiriza muri iri. Petero ngo arangize atabarwa na ministere zibiri. Nimugere muri ministere ya mbere ni ministere y'itorero. Nusoma hariya kuri karuka manuka ngo kanisa ngo ikadumu kwa mahombe. Umuntu utari mu guterana ukama wicara gusa. Abandi bazashaka WhatsApp babakurikirana tuzi. Wabo twagenze. Niki cha. Batari muri kaya. Zose ni bisi. Bicho ku telefone. Ariko wowe gusa. Wanyuriyo undabara abantu ijuru ngo riratabara naryo rikatuma mu cyumba marayika akaja aza afite ibintu bine. Nibyo ndangirijeho. Ikintu cya mbere ubudahangara. Ikintu cya kabiri ngo aza gukuraho umwijima uri kumwe na Petero muri gereza. Imana iza n'ubudahangarwa igutabara ikingura ibyanze gukinguka byose. Bima mamba. Icya gatatu ngo aza kumusingiriza ibyiwe bari bamukuyeho. Number 1 inkweto bisobanurwa ngo ni ubutumwa bwiza. Icya kabiri umukandara bisobanurwa ngo ni ubumwe. Icya gatatu ikote icubahiro cy'Uwiteka ku buzima bw'umuntu. Iramubwira ngo bino byose bakakunyaga byohe reka ngusubize byohe. Reka ngubwire abantu bagusubiza ibintu bikagira limite, ariko Imana igusubije ibyawe nta limite bigira. Ndangisha tangaje pano uyu munsi wa none umuntu wese wateraniye hano Imana ikugarurira ibyawe, Imana ikugarurira ibyawe, Imana ikugarurira ibyawe. Ibihe byo gusenga, ibihe by'ubushutse, ibihe byo gukora, ibihe byo kuzamurwa. Sema hey marayika ngo araza ngo anamubwira ngo mukoma mu rubavu. Namungwe seba ngo tizi murginda ni yawe se umuntu azabazwa n'ikijyanye. Niyo mpamvu za amibe zaba maze na estoma. Sindarwara amibe, sindarwara estoma kuva navuka. Zanava ngo estoma ngo nimukumva ngo ya impekeye. Yewe nimwegere Yesu. Yesu ngo amukoma mu rubavu. Namukora bati kurikira ubwami bw'Imana nibuvuga
nta wundi uzasubira kuvuga. Nimusomera ijambo mu byahishuriwe dupfundikirira aho ngaho. Ibyahishuriwe. Mama, asante sana kwa kuandika mafundisho. Reka kuramutsa umubyeyi wacu. Abaratureze, barataramanye cyane. Kandi ntibagira ubushishi. Abahungu mutarashaka dore kugira nyoko bukwe. Ibyahishuriwe ibice 3 n'umurongo wa 7 n'uwa 8. Turangiriza aho ngaho. Soma. Mumva ayo magambo yanyu. Bibiliya yavuze gutya ngo wandikire marayika w'itoro ry'i Filadelfiya Sukuma. uti uwera kandi ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi Sukuma. ukingura ntiyagire ukinga. Ukingura ntiyagire ukinga. Ukingura ntiyagire ukinga. Pemasela. Komeza. Aravuga aya magambo ati Areta ko kuno. nzi imirimo yawe Zimirimo yawe. ndore nshize imbere yawe urugi rukinguye rukinguye. Subiramo. Ndore nshize urugi imbere yawe rukinguye. Umubwire ngo genda utuze umutima. Uwiteka imbere yawe ashize urugi rukinguye. Yego. Utubazo twose tuwihwisa twose tuwihwika ku buzima bwawe. Ntangaje nk'umugaragu w'Imana pagaze hano dore itangazo niringiri. Uwiteka ashize imbere yawe urugi rukinguye. Komeza. Kandi ntawubasha kurukinga. 20. Nzi imirimo yawe Sukuma. ndore nshize imbere yawe urugi rukinguye. Sukuma. Kandi ntawubasha kurukinga kuko ufite imbaraga nkeya nyamara ukitondera ijambo ryanje ntiwihakane inzira yanje. 20. Ndore mpagaze ku rugi ndakomanga kandi dore mpagaze ku rugi ndakomanga dore umuntu niwumva ijwi ryanje agakingura kiniomba nimfungulie irashima umande umeshuka kichwani usiku na nywele zangu harangize da. Umuntu niwumva ijwi ryanje agakingura urugi nzinjiriwe dusangire. Nzagira nte? Zinjiriwe dusangire. Zinjiriwe dusangire. Nimwakira ijambo ry'Imana. Hallelujah. Sinabona amagambo ahagije koresha ngo vuge gukomera kwawe. utuye indirimbo uyakire iguye mu mashimwe yanjye yose. Ukingura niba babaza nimuvugana n'ababyara banyu abari mu Minembwe, abari Goma, abari muri Amerika, abari i Buganda, mubabwire ngo ijuru n'amatayo ryatanze itangazo ritari rya BBC, si rya Kahuza Miryango, si rya Okapi, ijuru ryantumye. Ukingura arahari. Nimugende musinzire neza kandi nimuryama rino joro ntimupfunye mugorore. Ukingura arahari. Mani bumugisha bigakomera Imana dusenga ni nyakuri. Imana